Hi guys! Welcome to our channel! Dugay nota na mo ning nga plano mo. Buat ani nga Coke Mentos nga mo i-mix to. Kasi reaction ni Saturn on how to reaction sa Coke and Mentos and na to iyang reaction. So again, dugay na namunta ni plano buhaton but karon na may nakalugar. Kay very busy kayo. Siya busy po siya labay-labay sa kwan. So karon dili lang Mentos isagol kuha po ni og baking soda. Tawag si reaction niya for Coke. Baking soda. Okay, and the iodized salt. So we have 3 Mentos, baking soda, and iodized salt. Okay, yeah. So first, what na to? Ang regular Coke. And the next one is the Coke Light. With Mentos. Mentos at first. Tatay, come here. Start na si Daddy. Tatay na ang Mentos. Come here. Give Daddy. Okay, Coke and Mentos. How many Mentos? How many Mentos? So, ako muna siya i-diretso. So, ako na lang ibutang sa akong hands. That's 1, 2, 3, 4, 5? Ay, dako yan. 5, 10? 6, 7. 7, ra? Let's make it 10. Okay. 8, 9, 10. Okay. Now, sige. Tatay! Come. 1, 2, 3. Ako sa siya anay ko yung dili lang. Dili ko yun. Up, okay. Dili ka. Here. Para makita na naman nila. Okay. 1, 2, 3. Another one. Okay, so sa ron ang light Coke. So, let's see. Ipaputsad si Tatay po. Ipaputsad si Tatay po. Ipaputsad si Tatay po. You put inside. What? No more. Inside. Yay! Wala naman na. Bye! Bye-bye. Okay, another one. Another one. And, sa lapit ang Coke. Samot ang dagan unikas ka rin. Oh no. Okay, right now. Last one. Oh, just try this. With No more Mentos. regular Coke. Try natin siya sa regular Coke. Coke. So, kuha How na. much? Coke ni siya ha, di ni siya Coke. Okay. 1, 2, 3, go! Okay, ready. Ibubudjot na. Bahala nagpastason ni mo siya buo. Yes. Yes. So this time, Coke and Here. And what is this? Salt. salt. What's Mentos? This is not Mentos, it is salt.
Salt. Kiss me. Go, go, tatay, go! Come here, come here. Wow, nani siya mo. Okay na, okay na, okay na. Okay sila, okay. And 1, 2, 3. Go. Taste test. Yay! 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 What the? Oy! So, muna siya ang iodized salt. Yabo, yabo. 1, 2, 3. Yay! And the last one. Oh, sorry. Ang baking soda. Naingat si Saturn kay cookie. It's cookie. It's cookie? Yay! Open na to. Open, open, open. Open, open, open. Yay! And then after dito, no. Yay! What is this? So, What is this? Baking soda. Okay. Let's wait ha. Baking Yeah. soda. Making soda. Kanta nga. Ah, lumawa din na sa kuwan. Daghan na, Jud. Dala, tatay! Go, tatay, tatay! Go! Wah, 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 wah. Tapos I think mas kusog ang baking soda. Yay! Tatay, are you happy? Are you happy? What was that? Make Mentos, baking soda, and Coke. Don't eat. Yay! Okay, and we're done! Yay! Tatay, tatay, clap your hands! Clap your hands! Yay! Snow na snow! Uy. It's me! Maliko na may toucher! Yay! It's time to clean up, Daddy! Clean up, Daddy! So, muna among kuan. Linda! Hugaw-hugaw. Wow! Smell! Time to clean. Mami na mo clean kay si Daddy di mo clean. Muna iyong gibuhat ron nag-usik-usik ko. Actually, may yun ang paborito yun niya nga sa YouTube na kanang Coke and Mentos. So, we tried No more. other than Mentos, which is baking soda and iodized salt. And I think baking soda is mas kusog siya. I don't know. Di ko mayon sa No more. saktong explanation ano kuan ang baking soda compared to Mentos. So, basta lingaw rin siya. As long as lingaw ang mga bata. Lingaw rin sa mga mag-usik-usik ko. Tawa ako kanina butang. Oh, Christmas! 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 Wow! Oh, Christmas! Merry Christmas! Wow! Wow! It's a good white thing. It's a little mess. What is this? Yellow mess ko. Yellow mess? Okay. A little mess. Let's put the Coke. Wow! No more. No more. Okay, so that's it. Sa mga wala pa naka-subscribe sa mong channel, next time, hugaw na sa bitaw. Kung sara mo buhatan, as long Wow. happy mo baby, and lingaw na po. Please subscribe sa mong channel, Millennial Vlogs. Please like and share. Nanny. So, Hi, Tatay! Hi, Tatay! Nice! Wow, busy. So, busy sa iyo. Hugaw-hugaw. Yay! Time to ligo! Hindi ko nami, kay sakto na mong Paghugaw. paghugaw-hugaw. Wow. It's Christmas. It's It's Christmas. Christmas! It's snow! It's snow. No! Okay! It's snow. Bye-bye! Oh, oh! Hapak! Ayo! Ay, Let's go! Dahil nung tanaw-ban nga, ano, nakusik-kusik mi ba? Actually, ang Coke is, dili lang siya inom, but imnon or panananing kuan, but pwede rin siya i-infuse sa inyong toilet bowl. So, Kabaw ka, apil ang baking soda. apil ang baking soda. Oh, gamito na. Kani-kani, gihurot naman kani nasa kanan. Ayot na, sige, tibot naman. Wow. Okay, so, manglipis ako toilet bowl. Boboy!